rodoita chipika chavo divadza vanhu vane rava navo fedzi asi zvine zvatodina izvi ndichipiga chitukunga mangu fedzi ndingatori ndikoleva muchimidza mushumo natsanganiro yeyavasva yozvivonori kamusi zvingava kwine ngachifaro chii ndizva kutogonga mangu udiwanonori ugotembiwa ukata vamwe vanhu fedzi asingotoreruwa uri upedze kuwa chipiga chinonga ini vadhova vonanga mukati navathu vanji vanei vavachingakomi chichimbidza zvavudi fedzi ndichiri komiti yatanganiro ndikurivuwa chipiga ichi fedzi hatingajira chipiga rikamushumo apo watanganiro yavasva une ungari ndiconference yavuviri arali ndisakudokaka fedzi chandotodzira chone fedzi ndotodivadza vaini vane rava navo ndichiri ndingathoma nga izvi rina ifu ndichiva amba ngauri ndivaulwane ngautodzitukupadza ndova ndichingatombera vatobvundunyana zvituku zvisadini rito rivavone novarera zvamo zvopfara haku ndorosha norosha ndinonovaruzvita zvavudi rina vabhishopu votanzwana vanei rikahost vapo ivone homoropi host host ndori ndivathu vane vakofara vomushu Amen. Amen. Vabhishopu votanzwana vari dhuku ndikorivuwa vabhishopu mani vokonorikaterekei yavo yakudziorani uri rikonodarite womushumo wone Amen. vadhiva asingotoreruwani samurangapanga chiri haisavasva idhani rori rodzisa kumbero yauri womushumo iyi rikombero rofarire kerekeni yavo vone vazvitanganedza ngazvanda zvicheno uri hai ani mushumo ndichiri vabhishopu ndikozvirivuwa namanda zoraro avo ngo vari akere nadendendani uri nefakerekeni inye ndafasha zvitoenyanepa ndidokandira panda ndichikodza kadzigest kei rina vafunzi vomutivi Amen. vafunzi vomutivi rikorivuwa mani udiwana votakuwai vachikotakuswa ngainvite yavasva vadiwana votakuwa ri vari kambe kuna zvevarifarira zvone ndichipfanga kungo upfi vashosha dzigesti dzashuri dzitecherese ngandira yofanirawo votorichidza vava avari ndikambire pano rina musanda mani musanda washu mani vasvika vachavuziswa nambonaniro yavo iyi haitodhiyamborava nemusanda musanda wanga ndikorivuwa udiwana votenda udhava vechipiga chaichumero wadhiva ndidzi 16 horodo yokheteya unga manga ine vana zvithu zvinji nduri zveni shangu zodhara na michato namini mara vadecide dzigesti dzashuri rikombero uonara hei invite mani wadhiva atitova muthu anenda kona chikuwani mara pedzi ndabva ndikozviyamba nga chikuwa mara musamba vakobva kamusanda foundation vadhiva ravapedza ndichiri ndikorivuwa ndichiri zvevarifarira zvone
sa ṱhanganelo ya vhaswa ri ḓo zwi fara mani ra ya ra tshila ngazwo fhungo ḽithihi ḽa musanda ndi ḽo uri tshikolo ndi tshone tsha simbulusa u fhedza vhusiwana ende hezwo zwithu ndi zwone ndi tshithu tshi tonga tsho leluwa u fhedza vhusiwana mani hezwi zwiṅwe vha zwi lavhelesa a zwi ngo to leluwa na bindu vha ḽi thoma arali bindu ḽo vha ḽo leluwa ra ḓa roṱhe ri kha bisinese yavho mara a zwi ngo to leluwa mara ndi tshi ri guest dzashu ri khou livhuwa musanda ndi luvhe futhi hayi zwo dzudzanyea ndanda ri na vha correctional service yafho vho Chinyolo Philip ndiko livhuwa mani vho Chinyolo vho Rikanda a vha tshimbili vha vhoṱhe mara a thi ngo wana dzina ḽa vhane vha khou tshimbila navho vho Tshirangwana ndo ndi khumbela vha tou zudunyana mani havho vhathu vho ḓo ri tshidza mani ndi khou livhuwa vho ḓa na nga gole ya mushumo ha vhathu zwine zwa amba uri even the state recognized heyi conference yashu how important is this ngori state tsho recognize uri hu na mushumo wa vhaswa vha tou bva vha khou ḓo ri thusa vhe hu pfi dzhelo wa vhavha ndiko kandela phanḓa ri na vhahengi afha vhane vha khou ḓo ri thusa nga ha mutakalo zwiḽiwa zwine ra ḽa zwone kutshilele kwashu ri na zwithu zwinzhi zwine zwa khou ri tswenya mani na zwiḽiwa zwi a dinara ndi vhona unga ri vha ḓo ri thusa vho Mrs Mutele vha tou ri ḓo vho Mrs Mutele nda ndi tshi nga humbela vha ri thuse ri tshi bva afha ri ṱuwe ri na mitakalo yavhuḓi mani ri yo ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi genzu ḽi songo tou hulesa tshifhinga tsha khou sekela a vha ri ndi fhirele phanḓa ri na vha social worker vhone Mandavha Funanani vhone Mandavha ndi khou livhuwa u swika hau mani ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri vha ḓe vha ri thuse mathada ḽino shango ndi manzhi vhaḓivha ndi manzhi ro dzula fhai ri na mathada ende tshiṅwe tshifhinga muthu ka tenda u thusalea wa si ḓivhe zwoṱhe wa kona zwoṱhe a vha ri thusi problemu mani ri vhana ri vhaswa ndi na vharangaphanḓa vha zwivhidzo vharangaphanḓa vha zwiṅwe zwivhidzo vhane vha vha vhukatini hashu ri na vhabishopo vhashu vhane nda vha funa khevha vhabishopo vho Ṋetshiavha vha nga ri ḓuḓu vho ḓo ḓisa maṱo hu itela uri conference i tshi fhedza vha kone u lavhelesa fhaḽa na fhaḽa mara nda ndi tshi tama uri kha ri tshi fhedze conference zwi vha ri khou sokou pfhi vheiwe a kona zwithu zwa vheiwe vheiwe a kona zwithu zwa vheiwe mani zwithu ri tou ḓinakisedzela a hu na muṅwe muthu no bva kule wa ḓo nga nḓe nda khou ḽi funa nga nḓe ene mutshimbidza mushumo ane a khou ita ngayo u khou funa order so ndo tshi tama uri kha ri zwi tshimbidze nga iṅwe nḓila ri vhe na order ri ḓinakisedzele zwithu zwashu ri na vhaingameli vho Sieda vha ri ḓuḓu vho Sieda ri khou vha livhuwa ndi khou livhuwa ndi khou zwi livhuwa u vha hone vhukatini hashu vho Menesane vha hone vhukatini hashu u bva kha tshivhidzo tsha Gilgal vho Menesane tshine nda tshi ḓivha nga vho Menesane vha funa u imbelela ende vha funa zwithu zwi no nga zwi sa leluwini so u tonga u ḓo ri tikedza kha ine nsie ndo vha ndi tshi humbela uri na riṋe kha ri energy i vhe hone
rina committee ke hapa tutidhaba ndingalichirotombidini rina head of committee ane ava adova va supervisor arali ya unokutodudu ratopapa ruviri rapira chipinga changa chemasekere nemtanjira shonisari ndi head of committee ane adova va supervisor rikorivuwa marapeti apai ndikopechifinya sara zvembori nani ndidzofarana lamina sara ndikokorivuwa vachiko supervisor committee chairperson nditarukanyo godombedzwa okay sorry vyamakandirisomuziro vakazvozvo aparedisi rina deputy chairperson ane ndi negondeni gudhani secretary ndi kavati muimeleli achimbire yete una mufarisi wawe chivenga ori apa utoka rosvika dzicheredheni apa ndina kurupero cherori cheredhi yofaruwai zvanga nezvakudzi ara zvazoraro radarisa hapa radarisa aridarisa hapa hechimwe yadosongwangorari nandesane patu rina organizer chingomona chipatoro chawe ngori ndimutwana ndichipedza dzirinani ndikava ndi advawo achimbira yete kuna mufarisi wawena vavalero rina advice akayekomiti ane avara mafamba shudu ndidhiraivha vamamosi rikavana vana additional member ane ava helidzina idzi ndidokanganisa pezi ndidozama ngandira dzose chivenga chivenga ndikorimuwa notoitwa mumwairi watomwairwa zvone yone yetoraro rina magodo advawo marapedzi ndova ndichivambelori ikomitirihwere zvanga ndioinakotori apa zvichidaka zvividzo ndotorumiwa ngakomitori ndite ndiyambe zvividzo zvine zvamapati econference ndikotoraraivoinhenda sachivala vavori hei uva mudhivadzi wadzigesi jambovana changa chiviri ndotorumiwa vagomba nakomiti mara apa azvidini ndopedza tikotodzana zvangani zvanga vatozvivanga ndichikotuwa pedzi ndisatiaechingori ndichipedza panida ndikotuwa ndongonombori ndibva pasi yechividzo chapresident worship of god in Sabbath church pasi yava archbishop vokavari ani mufengo zvandavo okay zvividzo kezvi zviteverawo holiness ndiyakuonera vaone rina Gilgala Home of Christian rina the New Glory Church rina the Light Makonde rina Praise and Worship of God in Sabbath Church inawana Kubi rina the New Citizen inawana Kubi rina the Full Gospel Church in Sabbath rina BAC Kubi nei ridinasanga rindi sigebenti rina Sabbatarian Chifudi rina the New Citizen Makonde rina the Sabbatarian Church of South Africa Chiseru rina Jerusalem Mukura rina Philadelphia Zen
Apostolic Church kuchinza ushuru lubu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Okay. But wafuna amakhadi. Yeah, so ngithi. Abanye abantu ngomfo. Onotokhakisa ekhaya ethi. Angapona sokumatongo. Zilonena kushaya ukorwa ngazibhugwa. Ngena kuwa. Nasepa ngangena. Ngangena. Zilonena ukuzatubhulwa zonke izinto zamfora. Ene nazo zokondelela. Ngile msale kama kwa fandolelo yote. Okay. Watu wanapenda kutaka na zote nyingine na sisi. Kuna mapanda gereke ya nguo. Amen. 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 Nenda kuzungumzia na ndugu sana mroba na na anataka kuishi. Mara ngoli wa mzuri ba hon. Ari baba ndele so. Jino ule kusachinyana. Kusachinyana, utaona mtu anakukuza Mungu. Ndio ndio unafanya. Ndio kama yange bravo. Yezuri ne hapa. Zoenda kutaka zozo ni anaanza ndompatela muri. Group yote 1 2 3 discards zanga zote hasho daresa unamotiwa de mara discards zanga zote lazimisa hapa na wazo discards zanga zote kwa hiyo anamsika na discards zanga mara kwa mara kwa discards zanga zote yo cha zali ka tinne ni ndio na face ani kama na ngingori ni zali yo ni cha marai uri wa doere ti good lino hawana watu warengange mrauti bali abachabona nezopete munopha zobeni imba nodzura ti ndisazona zina yesu ne ini chidanga hapa ti nizongo dadza hapa ti zina kwa daworo beni hawana watu wachimba ni bumele yesu hawana watu wasokubumele bali wa bumele ende ringasini kanganyisa ngebe azingaiti ari bumele ati okay ngoja kwenda so. Ngoja kufukuruza. Nako kipima hapana ati. Kipinga nacho. Ende kipinga chidochini ngabe hiyo. Amen. Kipinga ndidochiranga ngamama. Hallelujah. Mara chidochini ngabe hiyo. Ngoli wana tuza ati basa kuimba. Ngoli wa kuimba timu. Hallelujah. Amen. Rekoya panda hapa noni. Unafungola mzimu na Mungu. Kile unafanya zote. Unaokea petu. Reaction diva. Tumeanza kitambo diva. Ndio kwa straight. Iko nyingi. Nasara kombe kusoma fungo. Gai kama mtini. Amen. Si. Kwa hapo ndio kitu cha zone hapo. Amen. Kwa ya irekeni si. Vamukaidzana ti dinare
Ora musanga uri chipinga ndo newa. Arungazeyo. Chimza mchimodira kumukaka. Ono bachipinga ende. Angori charimbo ko chibvisana. Awaito wechimero nsongona nakisha. Babo undewa. Jesu ayanindikado Chivumbi wa Jesu ajamure na Jesu ayanindikado Chivumbi wa Jesu ajamure na Jesu ayanindikado ayanindikado Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vaimba vachibvumelana vari Saulo okunda vamadhanhana fumi Dhavhidha awe ndi madhanhana dhana Dhuva limwe honova madekwana Dhavhidha abvuwa vulaloni hawe avhakasha katsanga ya nndu yawe ya pfumo ya phamwe aingamela enengeyo tadzulu avona musadzi a tshi khou tamba muvhili onayo ova wa lunako luhulu Dhavhidha aruma mudinda a vhudza onoyo musadzi hapfi na Asibhatheba mwana wa Eliamu musadzi wa Uriya muHete Dhavhidha aruma mudinda aruma vadinda va muvidza ari uda Dhavhidha alala nae Bathsheba aya atamba dzenedzo dzichika avuyelela muṱani wawe musadzi uyo achibva opfukwa nga ṅwedzi aruma muthu a ḓivhisa Dhavhidha ari ndo ḓihwala 15 iri luṅwaloni lwonolo o ṅwala ari Uriya ngani range phanḓa luṅwalo wana khou lu rumela zwino avhana ḓe vha dzifhedziswa luṅwalo na khou lu ṅwala hafha uri hoyu Uriya a ni ranye phanḓa avhe no ni ranga phanḓa hune ha vha na mmbi nnzhi hune ha khou vhulaiwa vhathu uri naye a vhulawe so ndo vha na mafhungo mavhili a muthu muthihi uri vhathu vha zwi pfesese. Amen. Hoyu Dhavhidha u khou fululedziwa mifululu upfi hoyu Saulo o vhulaya vhaḓana upfi ene o vhulaya vhaḓana vha na ḓana ḽa fumi upfi vha khou lidza mifululu vha khou mukhoḓa ri tshi vhoya kha ya vhuvhili abe u khou khoḓiwa uri o ita mini o kunda vhathu vha khou mpfara u khou khoḓiwa upfi o ita mini o kunda ri khou vhala ya vhuvhili ya Dhavhidha o khou kundiwa nga ene muṋe. Amen. Amen. Dhavhidha o kunda lune vhathu vha khou mu amba uri o kunda vha maḓana na maḓana mara onoyo Dhavhidha ane a khou pfi o kunda a thoma a kundiwa nga ndemulo. Amen. Hoyu munhu vha khou khoḓiwa ndi a khoḓiwa nṋe sa vho muthihi vhapfi vha funza nga maanḓa nda kundiwa nga nṋe muṋe ono kunda ndi ono kona u kunda ene muṋe vhone vha nga imba nga maanḓa vha kundiwa nga phuraiti vhone vha nga raphela nga maanḓa vha kundiwa ngo ḓikukumusa hoyu munhu o khou vhitseleliwa upfi o kunda vha re na maḓana na maḓana mara a kundiwa ngo vhona mufumakadzi wa muṅwe munna. Amen. Okay. Ndo yo thoma ndi u kunda vhone vhaṅwe. Amen. Hoyu munna Dhavhidha o kundeni vho balelwa u kunda ene muṋe. Amen. Anga vhidzambo nga maanḓa muṱanga. Amen. Aleshiwa a rendiwa a tshiniwa mara a balelwa u kundiwa nga ene muṋe.
Afuna wasazi ngangoma. Okundiwa. Angakunda. Angachina msitsana hapa. Achina ngamhamba. Hunera khokha nomthimu. Akuliwa ngene mune. Afanele abatukana bote ababari. Yeba. Akuliwa. Afanele abantu bakho mukhoda. Otiwachina. Akuliwa. Amen. Homele David okokhodiwa. Mara akuliwa. Aish. Alazi ngani ngakundiwa. Amen.